айтамын ғанаң ей. Урматтуу Талас облус жаштар кеңешинин ыктыярчылары, баарыңыздар 5 декабрь ыктыярчылар күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ийгилик. नमस्कार, हामी नेपालबाट आज विश्व स्वयंसेवक दिनको सबैमा शुभकामना र आशा छ भविष्यमा सबैजनाले यो स्वयंसेवक दिनलाई अझ राम्रोसँग मनाउनुहुन्छ। यसको शुभकामना सबैलाई। Semoga panjang umur, sehat selalu. Kita dari Indonesia loh. Semoga sukses selalu. Apa yang dicita-citakan semua tercapai. Bahagia selalu. Masa depan. Kamu pasti bisa berhasil. Magandang hapon, kamusta ka? Binabati kita sa iyong araw ng pagboboluntaryo. Ipagpatuloy mo ang iyong magandang paglilingkod sa bayan. Mula sa bansang Pilipinas, mabuhay! ラシュースさん、お誕生日おめでとうございます。何歳になりましたか？アディレスさんは日本語の勉強をとても頑張っています。ぜひ日本へタラシューさんもいらしてください。 Hey everyone, Happy International Volunteers Day. I'm Major Mukailo. During my exchange year, I completed more than 100 hours of community service and got certificate from the State Department. If you want to help your country and the world, then volunteer. Привіт з України! Волонтери, вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам набагато більше крутих проєктів, крутих можливостей, щоб ви могли допомагати реально класним речам і робили цей світ краще. Все буде круто. Салам, Талас обласының жаштар кеңешінің ыктыярчылары, сіздердің келе жатқан 5-дегі ыктыярчылық күні менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Баарыңарга ийгилик. Бул ыктыярчылык бул жашоодагы бир чоң жаңылыкты, чоң тажрыйбаны, чоң билимди алып келет. Ошон үчүн берүүчү убакытта тегет алдыгын көргүлө. Мен да дайым ыктыярчы болгон, атайым мындай биз кийим менен бүгүн сүйлөп атам. Сиздерге ийгилик. Дагы бир жолу майрамыңар, бир жолу ушундай сонун күн куттуу болсун, баарыңарга ийгилик.